Kulo kudukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kumveze kuntuthu ngakhumalo bathi ilasbona amagumede mawuthi usemosha la ekhaya uzophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu emangabe sibheka lapha ukuzona ezihamba phambili lapha ngifuna sikhulume engensizwa yale phansi enkandla mandaba emathola mpungo kwesikampungo sebathi ndlamlenze entombini ndlamlenze futhi nasensizweni lapha uKhuzani ke mfoka mpungo selapha kuningi ukukhuluma siyazi ukuthi insizwa lapha iphansi phezulu isenza amazilungiselela lapha nokuphuma kwe-CD yakhe eka 2022 ke ezophuma ngawo ukuphela kwalonyaka okunguDisemba lenyanga esizoyiqala ke siyazi ke ukuthi mangabe kuyinjena uKhuzani kunabantu ayesebenzisana nabo abangaphansi kwakhe okunguluve umfoka Dobazana usiphesihle intokazi iyakwaZulu lapha kanjalo nensizwa emdlalela lapha isigincu ufa labo umfoka KaKhuzani kunepost impela ekade trend enkundleni zokuxhumana abantu babhalile ngemva kokuthi uKhuzani afake lapha isithombe sakhe esestudio nalabantu abathathu usiphesihle uluve kanjalo lapha nofa labo kwengithe sengibona impela ele post si trend impela enkundleni zokuxhumana abantu sebashare le post ukuthi uKhuzani akasilutho ngaphandle kwaluve umfoka Dobazana usiphesihle umntakaZulu kanjalo futhi nofa labo umfoka KaKhuzani lapha ngazi ke mina ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula kodwa ngifuna ke mina esithi ukuxoxa ngalolu daba mhlambe ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba kungenzeka mhlambe uKhuzani akalutho ngaphandle kwalabantu bobathathu udependele kubo okanye mhlambe umona wabantu nje ukuthi uKhuzani emangabe sebenza nalabantu bobathathu kuphuma into ecocile kuphuma into emnandi kuphuma inoni la ngempela mina ke ngifisa ukuzwa ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ngenzeka mhlambe uKhuzani udependele kulabantu bobathathu okanye mhlambe uthini okwakho ukuphawula ngifuna ukuzwa kuwe ke mina ukuthi kuthini ukuphawula ngalolu daba kodwa nje kwami ukuthi mhlambe lapha uKhuzani kade waqala ukufika emculweni labantu akusenesikhathi esincane impela abasebenzisanele evele aziwa mhlambe ukume mhlambe akalutho engaphandle kwabo mhlambe kuba uKhuzani asimazi kodwa ke angandi kakhulu angishele wena sithi ukuyixoxa lapha na comment section le ndaba ngaza ukuthi ke izona ezihamba phambili mina ngishela kulo ludaba ukuthi wena sikhulume ngalapha comment section bekuzona ke ezihamba phambili ngifuna sizikhulume mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ahlala lapha na comment section ngakhohla ukungilandela ku Facebook @radionkezo nesiphathe kahle nibe nosuku omnandi bese niya subscribe ngithanda kakhulu.